lihon haroson lihon no gitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko iwan sinunong kada katong Yesus na son lihon Harmasong takong samuna Kosurot ako dinangaantakan Korwon ginaw nilpong sara Kalakato harong ison lihon Haroson lihon no kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko iran sinunong kadang koto Yesus na son lihon haroson lihon no kitang balut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko iwan sinunong daw kadang kotong Yesus na son lihon ay soko iwan sinunong daw kadang kotong Yesus na son lihon kadang kotong son lihon di Yesus Kanu misisa to kad isang sambayang kinaringan iabantug isang kerajaan surga kusuaban na insan podot agaya kon si kahandahay tu kanu hay de magyampay maya dito sambayang misusuhab agumo kabaling kahandahay gisom dot ay asaru ihay kapuriman dot harohot kantob dom mo gisom puro dot iswanggo kinangahandahay nga konsikaw da sa kadungno gisa mo pati lambos kasari paget kanod timpo da megaliti moydad o guno dahay o sinondo tatamodon milah da manhak panudukan pangiwaguhan ng panimbanan isang pasendahay tinasambayang dahay isang aran Tuhan Yesus amen. Okay, jadi konsikaw kumakinarahingan tu kasuaban na bahay no paimpasi kasari ito ko po agayot panang kabayahan to kakinarahingan to mantad ko sokadung disiyo kumadati kanui siyad manahakagud kasiwatan dati dat paimiyaw pakasari dat kasuaban na bahay no kamon na po nga nanuan to ka nakinarahingan dat kapuahangon dat duon na hopod mapatadam kago din nakatalib. Kasuabon na ba yun nga? Koy lihon kago dati na taliban. Kung sikaw to nanuan pakasari peluang ditit. Sanga daw kago. Inapaday kalansanan dati nga. Itinapada kasiwatan dati na kinarahingan nga. Korikot tapada kago dat kasuabon da suhab. Kumayan dat. Sanga daw pakago tinak na kinarahingan ko madati. Bayin na po nga hopodom mapat hari bulan 5 kumayon dot hampir ganap 2 bulan si tanga takon kapagyampay. Megalit ay opuri mananay. Megal Domingo di bay no. Nga
Aku pada di napasan dat minggu bay no. Kau basan no po nga apasan nga minggu no po bay no nga hapo hay. Milo na padahom paki sunsurihan padahal tadaw kan. Nga ilo no po nakatanto demi namangon ng ilo no bagi. Hari Jumaat no matibay no. Kumun po nga hari persiapan suab mimpun sa depon no bay no kasuang ta kana diti tadaw sabat. Okay. Jadi mantad ka nawayaan dati di kasuaban na bay na amila sumuang ka. Amila sumuang na siaran. Yati na ti kapasiyan dati tibo. Pero nalinay dati dat ay sa kubaling kahangan sigog kadharo. Okay? Isuang dat pananudan dati kumakinorengan nga lebih kurang yung material iya di. Nuno po isuang piyambolutan isuang keluarga sanang saha na nga ay sa masaa lagi. Sigog kadharo. Iri na hit kaperluan dati dat sumodiha. Ika ni hab. Miya galit tanak ko ka daw. Ulompayin ko kura ka perid. Painsanong tamadit. Payanan na suso. Pangay siya pamansaygi. Kasawgot. Hari matut. Iyola di. Katagadan nga. Kadang-kadang igad harati kapasiyan dati ikaw mo yan dat tumano po psychology nga haro lebih kurang 10% hopod piatus at isuang kapasiyan dati dat dati milad pususan. Bobos piya nga iri ni kajadi. Kapagalan pa dati nga miyagal kamalangan. Bobos tako dat mantamang gat ay pagindalanon dati hilataw nalun si gagaya mga katampay mantad dadahuri. Iri na kay kamoy dat hopod piato si kapasiyan dati luar kawal kadit damalayo di bo. Jadi iri na hara timpo-timpo kapasiyan pa dati nga ori kotilot ada dati pakiyon nga ilo nagi makapihot keperluan dati sumodia tokod nunuhi kantakan. Jadi isuang da sa minggu dit kalimpupusan na tadaw do bay no kasuang hari sabat tumbayan ko iya kong haroy nawayaan da ko dit kantakan dat miya galit ada ko mila pususan nga nakatumbayan isang makapasyon ilo nakasari ito guangan dati ilo lagi nga anaro buang masa no. Okay, main ko patilang buso. Isuang dot Matius 5 ayat 13 14. Tusi da pamagunan, tasin da pamagunan nagi nulinaw, binabang ko pamagunan. Ayat padam talu. Yo kayo na po nga, pangasin na pamagunan. Sakira na pod, ayami hi pangasin di, nga nuno panang kudi ha pangasin. Ay so na di, guno, suway ko patamon, ulakan da tulun. Okay. Jadi ilan no po kapagulo da pinanambarasan ayat padam talu dahiti nga minaborasat ay tusi da pamagunan. Nugya tusi dahin da kayo. Silaon ka. Silaon da pamagunan. Tusi hari mamaray tasin. Okay? Ay lahan dati dat itin na pa kamayan dat pangasin nga agayo hiot ay guno maya dititakan nun dati. O sin na po kapitakan nun nga nuka dati. Tok o sumok kumangko di kapiyo kaday ka. Ayami tok idong kasihatan kapiyo di. Iya di na kabasan to ka okay. O sin nga
Dila di kapio sapi o dian da dila. Timus ki. Haray timus. Silaon. Harasarita tambalut tat. Harasangulo nitit. Boros-boroson dot. Asangal lo tusi. Hara karamayan. Makya nunupot. Tusi tambahan. Haro matuditit apang anakan ko mongontok kisyo. Tinomod dadid. Inapay soup di siya did. Inay tahakod ditulun antakan di nga ayami. Tinomod. Nga uwahay tusi ihirid salom bimangkuk. Suwangay di soup anuman goro. May na di takaw ditulun ki. Umbalay mo tisyo nga ayami. Nuwaya ko na ko tusi ka. Sanduko. Oy, ngam kamara sudu o. Sanduko. Suwangay mo ti. Goro. Kagaur ngay ihiri salom. Inay pawoho. Umbalay di nga. Ano, si Andy siya nakaboras. Dat ayami kamo nga. Umbalay tilo nga. Norikot to di ko piyobay no. Isiya piyato it bobos na boros-boros ang doosin nga. Kaboros nga di norikot. Tu nawahan mantad na gyat tu si Hirisalom. Tambay pa ka goro nga tokom. Norikot to di ko piyobay no ka. Kamu pa di nga. It puas hati na di ko pa isyo. Hara na pa ikantakan dot. It yagal puas hati to ko nga nukanda dati. Norikot to di ko piyobay no kaki. Jadi ailahan dati itinopot tusi. Man pa tusi lah. Itinopot tusi nga. O sanong nad. Untuk kotakan ng dati. Nga serad auruan. Kasakit. Okay? Haro nagiinorong ako. Tumanod dot kajian. Itinapot. Piagalon na po tusi. Sagirit. O gumunogi apatay. Gara-gara tusi. Kasagirit. Itinapog ya tusi nga. Nanupod hingga no po. Right kotakan nun. Sedangkan dat ipiyahit. Ongo miski miagal ongo kek nga harohi may pamorala tatusi. Nakura rito yun di. Pidadalan yung magula nga kuwaan ito si. Sa kira na pod no kadilo. Ayami nanday ito si. No pandagunaan ng mga sin na pamagunan. Jadi tujuan na pala ito si nga pangasin. Sa kira na pod. Kapiyontok. Ilo tujuan nga ay guna. Miagal ka lampung. Sa kira na po lampung, tujuan na po lampung nga mamabang. Ana po kapoy, ay guna. Ingo na di lampung kundi. Okay, miagal iti. Tok alumis mo titi. Tujuan na pati nga, pamabang. Popuyan no na po akapoy. Ay guna ki perhiasan po. Bah, may dako loko. Okay. Jadi, ilo tusi, tujuan na tusi nga pangasin. Ayami na po, ay man. Ay kumayon. Okay? Dat ayami. Naretan lagi dat iati na pati nga pangasin na pamagunan. Ayami, tako na po, ay guna. Nga imbulayan, takatinom nulod nuno kumanda ayami. Kumodo, isang ayat 14. Iya kayo na po nga, binabang, nulinaw na pamagunan.
bandar di paingilid isa kay nuluhon, amu kolisok, kaguh nga tulun na papapapuy dot Lampung, okon ko papaili da hirid susut, suway ko hirid gakod dot diyan, gisombot mamabang, o insana na tulun da hirid suwang walay di. Paingkana gi, binabang no, mamabang nga itagwang nga tulun, may dat iyala na po nga kakita di kaboboyohan o sonong, papabantugat kinarahingan nila suruga. Okay? Jadi miya galit ti Lampung, no ka? Popuyon dati, pamabang. Okan ko popuyon, pasusutan gi. No, dito kikito. Ay, sito kito. Nga, mantad ko popuyon, paintalangon. Basa kayo ni dari ti. Ay, kapagalan na mo. Okay, jadi hilo na po lebih kurang na po tusi tujuan na po nga pongosin. Lampung tujuan na po nga pongito. Okay? Inapandahit binabang nga irinip mongito. Mamabang. Naboras dahitid ay ayat dati dabay no? Ilo na po binabang ngano ka? Bercahaya di depan orang. Harana ako di po pakita hilo gi. Ino pa ikaboboyuhon dati nga id okito datulun, itaguangan datulun. May dat ila na po makakita kaboboyuhon nud it asonong papabantog ga kinarahingan. Haradi Allah oray tandat manunjuk-nunjuk ki. Sekira na pod otapot kapiya manupot tako. Okito ko amu okito. Ino po hikaboboyohon dati nga iya dino. Ay sumimban. Sekira iswang depi karuhangan. Kokito ko amu ikaruhang. Iya ano po nga asatya. Okay? Iya tid idepan de kinarahingan. Okito ka amu. Hali piad okito kasari. Iya ti na po nga monopot toko. Kumakin narahingan. Jadi, mahi to konod iyati no pati nga itulun ngay monopot. O kito ko amu ay so no hit komoyondot misok-lisok ay say komondot ko pura-puraan isuang nakposian dati. O basanan to kono po regi ido ko purimanan. O basanan to kono pod pailisok ko amu iri ni perbuatan no. Ya di kono di. Kadang-kadang ko obas kono pod haro ko jujuran de isuang keposian no. Ko ngay katama de mangudut. Katama mangudut. Katama de pobuatit. Tidak jujur. No basanan. Ubasanan ni matiri. Ubasanan. Sekirad papataam ko rin mos. Haro ko kito. Papataam ko. Ay so ko kito. Haro ko kito, kapapatam. Ay so ko kito, papatam. Nakasuang ga jujurin ito, digi. Manto ko haro ko kito ka ay so ang iri ni perbuatan. Iri ni kaboboyuhon dati. Jadi, nunudi letusi, nunulot binabang. Paing kukuroh tako di karatid nunu madilag kamonda nunu dila kamonda pongasin nunu dila pongasin ki sakira na pumandati pasunsurya na at pangintangan dati la pelajaran na kuramala to ay mantad ina pa di kanihab nga Matius 5 ayat 1 hingga 3 sigag kang nga pasimbulad Matius 5 ayat 13. Nga, may to ko pagulio
may toko pagulyo at pangintangan dati may dot aratian toko nunuh nang kula tusi nunuh la binabang tusi na tusi ang binabang ko pagulo nuno isuanggat Matius 5 ayat 3 naretan na dati di kanihab karay tamasikin ki papakita da iyati na patinga kasari-sari da sumuko kumakinarahingan makiano kasiribawan da ginawa na bulat sumuko ang makiano kumakinarahingan ki suway kayri ila na po kamayan da tusi ang binabang nga hara nagiti kamandat dukacita paingkura magya kamandat dukacita ki Matius 5 ayat 4 kalumag na tulundot berdukacita iyala na po nga sisiwohon kalangadan na po datid serad id kalungguyan toko serad dukacita toko nga nuno sisiwo panghiburan okay? Kalangadan na po datid serad sumakit toko nga alingasan asaro da stak okay? Okay. Kalangadan no padatid sayrad iswang da kalungguyan nga nuno sisiwo. Iswang dat ay kasusahan miyagal ka sumakit. Kalangadan no padati nga alingasan. Jadi ilo no padadit koboboyuhon dati sebagai tusi toko binabang toko pamagunan nga nuno. Haro kasari kalangadan dati. Sayra dat kawaya tokod nuno kabaling kahangan. Haro na pa kalangadan dati dat minsa kumakinarahingan makiano toko dat paidun mantadidit kalungguyan. Ilo na kaboboyuhan dati sebagai tusi toko umnagi binabang toko pamagunan. Suway kaylo ayat 5. Kataod na itulundot lemah lembut. Tu iyolo na po nga kaano da pumagunan. Tok, no, magya ka pala kamanda lemah lembut iloy. Kumbala insan dat haragya bawang kahitid dahay mo. Kumanda bawang suk. Ina po ipadangin sarayo nga nabombon na ngay. Jadi umbal-umbal ditit generasi kedua iti kawawago manto ko bombono iti dati ka. Umbalan na di. Oilan na dati iti na po bombon nga tok agay kabaling kahangan mo. Haro na sumukong, haray amo. Ay haro di sangulon isiya na pa di nga it asar kumayan na tulun dat abingongoy karikot ya diri wala ditulun numan lahawa irin diri di san bawang mo karikot mo ti siya ka tukoy tumugod di siya mogod togod di siya yuho na itasaru na kumuan na tulun na paing ka kasya nga ino pa'y susuway suway na turos miya galit mo nakitagod do bo nga ino pa'y wayoon dat anta kanidiham ay ata nangis siya pakinong ano pa siya balakas si tulon sayra dat nahay obar si tulon simbara na siya iri nakante kamuan dala malambot bo namilak ko rayan niri nga iti na pamanto katid dandam paing ka kasya
nga mantad ka iya di boras siya gi itulo ni di nga to komsagit to mo po daho na po panumbayaan ila na pa kamandal malambot nga iya din na mo umbala pagid kalaso iti so ki iya nga kalaso misimbar milapis pilapis to kapitumbok mo di kapiyari mitumbok nando nga no kadati ngon to kay sabaro nga mintong madam isay ka manang ki yadi ito ka naman yadi na ko basanid di jadi kaboboyhon datid sebagai tusi to ko nogi sebagai binabang nulinaw kumatulon inapahit miloh takod kamoy handa iyati na pati nga sebagai pengasin nagi binabang ila nakadaw kumon dalam malambut no kadhilod ayat 16 o kita tulunat binabang no itaguangan diolo may dat sera na pala kakita hidit kababayohanod asanong nga papabanto gila kinarahingan jadi isa komanta didit binabang ang pangasin da mila dati pendalanan itamodon dahilo ila na kami dalam malambut nga sifat kano bagyalat misapi tokoy isay daga di manod ala pain berani karena benar kagad digi kamun po nga hayda mo nang kiala nga kawaya na pala kami dalam malambut ngon po dati imbulayay ko pilo nga mystery kasari mystery paingkuran ako Yesus sendiri nakaano tinumuguang kat kantakan paingkah nagiit gisamid isya na po nga numan nga pasalip po mila na bo dati kamundat lamalambot numati siya tinumuguang gikantakan ni digi yeah naraitan dahilo nuka karena mereka akan memiliki bumi agayo na titungkap isyo ki kaano ti pamagunan iyo na po kagitam ila na po lamalambutam ako dan saya na di sabar tokoy nga agat tomatilo ki tok agat bulo tu iyati no pagati haro naman ta diti ginaw dati obinsahap bo obinsahap orangit obintogod sayra kawaya damiyagal nununo kanta kantilo nga tokoy gumolok ko mo tiraha ki umbalon dal miyagal ko tumugod nga pananggagaran no longon munong nga it pananggagaran no mo boros yadi kasarohan na datid no kadila lemah lembut memiliki bumi mystery no ngay lagi tok no pakago kaboboyuhon nagitulon dit tusi ang binabang pamagunan ayat 6 loson haus hari pemahaus sila kitab haus akan kebenaran loson to kay kebenaran haus to kay kebenaran kaboboyuhon na padatid loson haus sa kebenaran nga miyagalod makan datakan no loson ko no po tokoy pingkuro kayo ko loson susu hay ako yung loson to permanen ko kadang-kadang at loson na po kapiyo gi gagar-gagaranin do loson kapiyo kumaraja ko nga ano akuat ki ino pa ito sa raw pa itakano tok asadap po rat
asadap nga ino pod osarod sira loson. Sira do loson ginaw na po dati nga nuno. Makan. Makanan no po to sorow do sira do loson. O sorow nundo nga it makanan dat ay asagap pada diri dondo kanundo. Inga ka dite no tam-tamun asagap pada di dondo ka. Loson na kebenaran nga iya di no mo tidaki. Sira dat langadon tokod dit boros-boros kinorohingan. Miagal no dadi langadon tokod takano do sira do loson toko. Lobi pon de dugalon gi. Dugalon porlud asaru makan. Hali pi asaru kuri-kuri. Miloh na padadim dugalon ngay tokod dati isu ang rohani. Moedot makan no pada ginaw toko. Min dugalon dugalon nga ito kadad iso ang rohani ki. Saira no po lang adon kasari to kulit boros sa kinorohingan nukad hilo. Karena mereka akan dipuaskan. O puas to kuno po miagal di diteno di norikot to di kopyo bayno ka. Saira ay mayaan o puas to ko dikantakan. Nga itino po kumuin do loson ay milo puason. Ayahan to kuno dondo. Labi po numangkan ko bubur. Misup ko tabulod. Haruhay to di loson. Kuhaan no limaw. Pagaan do limaw. Kuhaan do lusong. Haruhay ko piyo loson nire. Kadang-kadang sa jamom loson nakago. Mga kando bubur. Korohian kuno pemangkan bubur nga ralatan do bosow. Hoy, tokoy. Ongoy dua talu sauk. Lo, son ni kasari. Iswang no pod ayat 7 nga ilo na dahot kaginawaan dati maya do boros kinarahingan. Ihati no pa sa bagay tusi binabang kapamagunan. Keperluan na dati nga loson to kono pod isu ang rohani. Sinum to kono pod isu ang rohani. Ilo na keperluan dati. Saira to kod opuas. Ay milod iti no pa kamondo loson ay milod opuas. Kakan to ko piro na jam loson kago. Kakan loson. Miloh na padam rohani dati sebagai tusi tako pemagunan sebagai mamabang tako pemagunan nga ilo na dahot tabiat tako isu ang rohani. Losan tako lo kebenaran kinorengan sinum tako. Kada na haus na idom pemagunan. Isu ang dat kebenaran isu ang rohani nga losan tako sinum. Sebagai dat makikinangod ka sa limbahan da dusun. Isa na pabukti dat ihati na pa nga loson. Sinum. Nga, kano takot magyampay na kaswabon na bay, no? Karikatan dati, okon ko gara-gara dat. Hinay kuwad. Hirid. Siaran langsung ka dusun ka. Akon ka iri na tamodan dati ki. At tumbayaan ako dat karikatan dati dat isuang kapagyampayan dat manikid ka swabon. Nga mantad ka yati na puting nga loson sinum buras sa kinarahingan. Mintang ako dito hinohi minahyasam kan. Sumuang ako dito hinohi daimin kan saloy ka. Okay? Akon ka iri tujuan dati. Nga mantad ko hara ko purimanan dati sinum loson darohani. Otapot tagi matigad iya digi. Haro higay kaborosat manikid ta ko gati kaswabon nga
miloh na pohon secara pribadi mengintang to kalau boros kinarahingan. Ngaharadihi komando orang putih nu yarit di advantage dah itu mantad ke harakoy si sana titimin susuab pabagalon to kono ditit kapagi ampayan dati amoy sala iri kagu nga kasari-sari to kay magyarampay it komanda tulundat consistent paling god o society komanda consistent tetap atatap o susai mati puji Tuhan mantadot sokadung do kayo sokadung got minamangun hampir 2 bulan si tanga to kono konsisten iswang nga pagilitan dati tumano the device utama konsisten na pad it kasari-sari do kapag yampay iswang kay sisa ni tinga lebih kurang 400 lebih no ihitid device ko consistent mengikuti secara langsung nga ogumo consistent mengikuti siaran ulangan ay sa pibidaan di ba iso consistent na po secara keseluruhan dati manikid kaswabon lebih kurang 1,000 device jadi ilo nga iso at kabar gembira kumad makikinango dusun ministry ay sana natulun nga milad mumasay nunununo nga amo po ay lanam kano dat patilombos amo po ay lanam kano consistent iswang ganunoy pendalanon ki ilo no mati it agat matilo miagal ko manto ko pairolomo mo ito kasambayang korikot to kanon dadi kamoyon dat perbincangan sekolah sabat tinapa nga purimanan ko sendiri pengalaman ko sendiri sabat na padi nga nakabalajar ko na sekolah sabat sayra dahiri kelas sekolah sabat aransak agumo paguhatan dait pamancing-mancing gisusuay kadang-kadang manguhot to ko ni ko ato ko ilo nga mamancing-mancing to ko na diwakon magapon to ko na mung karabiwakon gumo na gisimbar dati sabat depan ay sobangot na kuro nakabalajar jadi itinapa komundat haus lapar akan kebenaran paling penting na ba nga konsisten tetap atatap kasari-sari iya tinumati ko basanto ko kadang-kadang ko mongintong membasa nga ay sa ilo komundat konsisten it atatap kasari-sari hali piad doon na po pangintangan pologo o sa napod kamoyan piya rutin nga yang penting atatap konsisten sumambayang ngay tulun nga apo ila atapat kapiad ang atatap toko da sumambayang tumano da pod pangintangan toko di tulun-tulun di nakatalig miagal kay Daniel pingkura ko katatapan di siya ko basanan di siya pingkura konsisten di siya intalus nga daw suway kay sambayang makan sambayang musik sambayang mamanaw sambayang modop intalu kombalutan datid it manang hari raya impiro yolo oray tanda ilimo da nga daw atau patinang ko kapiad ilimo yolo di ni ka it manamora sa kutinga kadang-kadang kat ini may panon diga ilimod di ina pa'y jamaat monandig dando nga iyo pala magado ay mamay sambayang
Kumano po ka ay consistent ni rito di tapat na pod consistent ko. Ino pa yung pananondig dilo di nga pagangatan na may sambayang iri. Nga dam iya di na matugya di isa di na kayo lampay kura ko pa dilo di bagal pamatuk korong o di mo nandig kumadada ko gisamaay mo nandig nakasambayang nakantari ko pa yung kura riki. Nga iya di mo ti kapiri. Iyati ka daw nga ila consistent payo mo ganon to ka nakamalo sebagai pananud da kinarahingan. At tumbayaan ka kinarahingan o tumbayaan napansu ko napansu. Nga apo ay lanam kano to kod consistent. Damay sambayang ay lanam consistent at tatap to kod iswangget sumambayang secara pribadi. Apo ay lanam at tatap to kod mongintang ilo boros-boros sa kinarahingan. Ilo mati apanting ilo ki. Ngoyan na pakaitan iswang kaluarga. Atatap ko'y kumakaruhang no kumatanganak. Atatap ko'y kumasumanda karuhi kita kutid. Ilo na dahat puji Tuhan to. Ay lan. Atumbayaan ako idat ang atatap to kaiti. Consistent to kaiti. Mantadet consistent to ko ang atatap to ko. Tusi to ko pamagunan. Binabang to ko pamagunan. Ikatatapan dati. Milom mo nga sindawakon. Ilo na dahit. Atumbayaan to ko korohyan na kinarahingan naman to ko pendalano. Okay, Putilambus. Haus. Lapar dan haus. Okay? Jadi, sebagai tusi om binabang pemagunan, ia tinapati nga kasari-sari tokod. Atatap. Atatap po isuanggat tumanud na kinarahingan. Okay? Kumaturo. Sebagai tusi om binabang pemagunan, ia na po nga nukawik apatut tet pendalanan dati opuahang berbahagialah orang yang murah hatinya. Tu ialo na po nga kanuh det kopuahangon. Jadi di kausa tamo di la haus ki. Mano to kadad ang hawak ko boras sa ginarahingan. Ay, milad hawak ko boras sa ginarahingan. Ire. Mila ka. Kamuyan na polat. Haro isa o topik ko. Iti nga topik yang panas ibo. Haro isa ayat ka. Ay, obulid. Saleh kopya kopasyon ka. Ay, milo nga po borosad iswangi borosad kabasan di nga. Tidak boleh terlalu suci ka. Nga po pakaitam ay obuli gisam mo kabanaran ka lagi. Nga ano po alihwan naman to kay kago. Ibulayay rin. Okay. Karay tilat ayat 7. Opuahang. Iti na po kaman kapuahangon nga o kon komanda do kiharoh toko om papendalan toko nagiti komandat kapuahangon o gumo bagyala kapuahangon lagi opi guli-guli na dati suway ko titahak nung kadhodid ayat 16 perbuatan iti pia perbuatan dati nga papakitad kapuahangon. Mungkin penghupan, manaha ka pendapat, manaha ka nasihat, kapuahangan nga ilo. Iso o grup WhatsApp ki. Papainta lang ako di grup WhatsApp lah. Nuno daw kayo akay mayaan, iswang ka grup WhatsApp. Iso na po doon akay mayaan ki. Sayra dahara tuhot no. Ay say sumimbar.
O purimanan kud ay sa kapuahangan di tangaulun dahiri guru di paguhatan no. Ilo nga kapuahangan mo tilo gi. Sakira na pod mamansay ka guru untuk dat gereja lah terutama it EJK gereja daerah wilayah. Katakan mamansay ka grup WhatsApp. Tujuan na pa di grup nga nuno na pa berkaitan ditit kumpulan umum buat patilombus semanto ka pendalano kita bincang dalam ini grup ka. Saya ramuhot ko kirik-kirik no. Kirik-kirik no ngay iri na doon akay may anda grup. Ay sa kapuahangon isuang ka grup. Ilo pia pendapat cadangan kapuahangan nga imo tiri. Gisambot memusaraw nga ako no di man mo sa grupot hara tuhot hara opor lu bincangan ay say man. Ino pa kagwit asaro ki. Ino pa kagwit taburus. Hara tuhot no bincangan ni diolo nga suway grup perbincangan ako paswangon. Iya dih kagwit iri nga ay mo ti osonong gi. Jadi muntakip woyoon nga di gereja kada to kono ti di. Sakirad momonsay grup bincangan to kati nuno pa ituhot nuno pa hipay bulayan bincangan na gya. Kada didet muhat to tulun dari grup nga kirik-kirik no. Pakada ada ay sa simbar. Iri ni kaman kun itaburus sa pakago bincangan ni nga suay gurupot momon say nakago gurupot iso poswangan it minunguhat bincangan da diri sigog ka nga haron na dihit paingkaman dati ka sakira na pod ako korohian dat iswanggot gurup tay ka EJK kada na paswango tarus tarang na gid ato ko paswangon ni siya ka. Miyagalo po doho tu og gumuboros. Kada ako nugid ako nga ano sebagai salah satu EJK. Nuno di gunad onuon to ko pohom ato kay man tarimod iswang perbincangan ko. Ilo na kamon kud itip ya miyagalo guru WhatsApp nga kapuahangon ni nga iri. Tumagod gi. Nuno na po bo. Tidak kira iswang ka grup at WhatsApp. Iswang ka mihagalpiad iswang keluarga nga lebih kurang matiri. Muhot na hikaruhang no. Pakada ada ay sesi barno. Mihagala ako korongaw. Iri nga kapuahangon ni bang iri gi. Sedangkan dat tirak pia nga kapuahangan no bagari. Iri pagi mirakirak no pati nga may dad opuahang kasari gi. Okay. Nupo sayra no pod opuahang toko nga kanu toko kapuahangon. Tulun sa pitulun na po. Sayra da manguhup to katulun na suway. Sudah pasti ihati nga uhupan Tidak kirad uhupan tiap bay no uhupan no kumando kago kanu gi. Iyo di pia nga pensuangi kapuahangan bagari. Itulun nga ako ni ko asan sagani rid manguhup dia tu kapuriman no po no uhupan isiyo nga manguhup ikadaw. Kanu tako do kapuahangon kamurahan agayo katumbayan dati dat sayra no pod isuang dat dang kinorohingan pia opuahang tako no po nga kinorohingan nga opuahang dati bahkan ato ko pia opuahang ikinorohingan gi nukad di ipe tulunda ang araat pababa nga ni kasari kinorohingan datadaw ni kasari rasam
Doh no pada adid osarom. Oy, angarati loho di rumi kata rasam nga hirinad wala di tulutat alayan na rasam. Yada adid di nga kapuahangan da kinarahingan. Ipe tulunda angaraat. Paingkuran na pa ano dati. Yolo nga kano hi. Tokoy. Umbalan to kono lo komanda opuhangin lo bo. Kada pumusarod kaya pum opuhang lagi. Tu itino pa kapuhangan nam. Haro na pod isuang na kaposyon dati. Kapuhangan manahak pendapat nga isa ikapuhangan. Kapuhangan do mintong. Kapuhangan ni Rigi. Nyagal ko haro na tambalot dati dat. Mintong kapuhangan ni mo tingay re. Kadi panunuho gi. Jadi isay no po do ka amam paitit kasalimbahan dat. Minsuswab upuhang. Manansag gadit upuhang te digi kumawalo. Sebagai tusi om binabang pamagunan, ipagilitan do ko boboyuhon dati kadaw nga nuno. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Sebagai tusi om binabang tako pamagunan. Keperluan na dati nga suci hati. O pulang o ginawo. O borisi o ginawo. Nakurat tu binara sa hadid ayat 16, melihat demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Itaguangan datulun asuci takoy ginawa dati. Idalikod datulun pulang ginawa dati. Tidak kira idalikod itaguangan panangigibang panangiwanan isawat patay ka isalom ginawa na pa dati nga pulang kasari. Atumbaya ano kunad ilo nakaubasanan takot ti. Mantad ka ilo at ubasanan dati. Kakita hatangawlun kadila papabantu gila da kinarahingan. Sayra na pod pulang nga ginawa dati kakita to kakinarahingan. Ngon na padi dati ratio ilo gi iratid oribaw pulang na pa ginawa no o borisi ginawa no asalamat na mati. Tidak kirad paingkuran na pat kantakan nga iyati na po nga satia na ba kumakinarhingan latilo okay? Kumasiyam kaboboyuhon dati sebagai tusi toko om nagi binabang pamagunan pati lambus nga pembawa damai. Paingkura din pembawa damai. Sebagai sangulo ni tusi do pamagunan, binabang ta ko pamagunan. Ino pa pakitanon kago dati nga ihati na pati nga popainsadu di piyongitan. Popainsadu pisangadan. Popainsadu pigagalan. Nuno dila perbuatan bercahaya di depan orang. Ihati na pa nga mangilag takulot pigagalan. Mangilagilat perselisihan faham. Tok iyala no matidala. Miyagali no boras ko di gulo gi. Ihati no potid isuang ga gurup kira tidak kira grup WhatsApp ko grup Telegram dusun ministry nukang ko di gulo sa guluanan man tadatid insan tadaw haro yung matiot kemungkinan do iyati no pati nga kapag Google to ko tidak mustahil tulun to kagya haro kemungkinan nga inapohi target dati, tujuan dati. O insanan to kono pati nga pembawa damai.
Kahinaan datid iguru WhatsApp kay mayaan tulun. Tu papensado to kapiangitan. Memang penyesatan ada. Ngano kadi silaka na itulun kadi. Anak manusia memang akan diserahkan. Nga silaka na itulun mantad daw Yesus diserahkan. Paingka nagid isuang pia gurup to ko. Memang piangitan haro. Perselisihan paham akan ada. Nga tawuro si may papaharo. Okay? Sebagai tusi de pemagunan, ihati na matiti tusi iti. Koboboyuhon na padadati nga nuno. Ihati na po nga pembawa damai. Jadi, iya madi pangusak. Isay na pada ko papaintalang ko piyangitan da igurup-gurup. Tidak kira igurup po DM. Igurup hingga na po. Lembaga gereja ka nuno. Isay na po papaintalang ko piyangitan, pitagadan, perselisihan paham. Ako naman ka pembawa damai ri. Pembawa damai ito ka na po nga nuno. Manghilag ta ka na lang iyo piati nga bobos kunad sa kira magindalan bobos sa mangintongohi nga ulokon mada ako nad iswang na pod kay sisan dati nga hari korulo ginawo hari osindualan yedi jadi iati na pati nga insanan to kono pod doon do insanan to kono pod doon nga pembawa damai puji Tuhan tidak kira iguru po DM hingga no po pembawa damai to kono po haro himatiga kapiyahit tulundat asal lot po post mamawasap kapanganakot boros haro mo titid di ino po hitid di ako namati ka pembawa damai asal lo kapanganaki boros no kok kita tulun kabasa tulun kapanganak no po boros no ako namati ka pembawa damai ri tampinay pembawa nunudirit di pembawa laknat ino po boros no nga asal sumimbar ko tulun ko rohian apanganakan no tulun ako kito ako ka pembawa damai to kat di saira na pod iati na pod tinga pembawa damai. Ako nanto ka na tulun dat iyalo na kapipanan da kinarahingan ka. Tanak da kinarahingan. Gisambu aray na tulun mo brosat. Uy, dia itu anak malaikat. Kana diwakan dia itu malaikat. Kana mangku. Jadi puji Tuhan tu pembawa damai nga ito kanupot di. Suai kairi tok anaro sumadibay na nga nakalambat gatino kada dati lihuay sarohon na dati suay kay lo koboboyuhon dati dat nangaroy tanditeno nga aporloy dati da sarohon sebagai tulun ditusi da pemagunan mangigit to binabang kuma pemagunan haroy matidihot peringatan kumadati nuno isuang da ayat 10 sebagai datusi da pemagunan ang binabang pemagunan mungkin mungkin bahkan memang iati na pumatitinga harot timpu dat karuba takapanginggoritan berbahagialah orang yang dianyaya oleh sebab kebenaran kada di dati sorohodot tulun ako na kinarahingan tukang kabar ako ti boros kinarahingan bebas dari segala-gala mantad ko ihati na pati nga panan udah kinarahingan itpanakatusi om binabang pamagunan kawaya tak mo tidilo ko mo ndat inggoriton di anyaya tok awal ko naman ang tukot bahay. To, kayo na kayo.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Iati nepoti sebagai tusi binabang pemagunan. Sagulonan mantadet kawaya takay matilo kamondat inggoriton. Ogumo no kapagalan. Murid-murid Yesus dilaid, pananud-pananud di kinarhingan dilaid, inasili da tusi mamabang pemagunan, kawaya na penginggoritan. Miagal ka Stefanus, tusi binabang pemagunan, Petrus, Yohanes, ingsanan na pala tusi pemagunan, mamabang pemagunan, mantadit koboboyuhon diolo. Nenggorit ngay mo dito ang Pinay. Bahkan hampir at insanan na pulot monomboros at boros kinarahingan nga numan inggorito. Iyati nga iyo di mo ti. Iyo di na ba mada ako diya sumulit tusi. Nga sa kirad sorohon na dati mantad ko ihati no pati nga tusi om binabang pamagunan. Gulian no pa dati lang naway ang dati dito no ki. Agumo ati tungkap uma dati. No kuro dito mada. Jadi kada na insalawod sa kirad iti no pakaposyon dati nga oinggorit. Ihati sebagai tusi mamabang ringkasnya pananud da kinarahingan. Memang kawaya to kono lepang inggoritan na pamagunan. No kura tu kawaya to ko. Tu ihati ni sang anu suruga. O kono po ko sebab dat ihati na pa nga sang anu da suruga. Ay say mong inggorit dati. Sakira na po okon ko ang salamat to ko ki. Ay say pong inggoritan ko mga dati. Nga mantad ko tulun to ko kinarahingan, tanak-tanak to ko kinarahingan, it pasti do kanu hila karajaan suruga, pemagunan dawagu, iti no kakuaan dat inggoriton to ko. Harotayaan. Harotayaan do ko kito dati. Miagal magya dati ki. Kanu to ko napod. Haro na po inunuh-nunud ay laan dat tulun dat tahakon kuma dati. Haritayaan. Ino pa'y tayaan nga, mo'y paparutum dati. Miyagalo itidahay di laid pala. Ako di kayo dadalam, makukuro ginawa tulun. Ay so pagya pipe ki. Impiro kano dat peruntukan na kerajaan, termasuk na maya da jabatan kesehatan. Pipe gravity. Kano peruntukan nga, ikuha mangurus. Oh, yun na diti sa kumpili no. Nakuro. Mosolo ni siyo. Dat kano guys siya di peruntukan. Isiyo mangigit. Iyati sebagai tusi om binabang pemagunan. Inojonjian. Iharobatos sa kinarahingan. Dat kano to kasuruga. Kano ti pemagunan. Mantad ko ilo ti tungkapot pinabatos kumadati. Haro mosolon. Ino pa di mosolon idi. Monotos dilod iati no po nga inggoriton. Hinggo na po kano hilolo nga inggorit pondo yolo ka. Iri no tujuan di rogon iswang no kapasyan dati. Jadi sinagulo no matimanta dili tong Pinay. Sebagai binabang to ko pamagunan, tusi to ko pamagunan. Ibatas sa kinarahingan, kaano ko pamagunan, kaano ko suruga. Mosolon di rogon. Mosolon di latulun da suway. Gisambo iyati na po nga, inggoriton. Padulik kaano piyayalo nga, o inggorit pondo yolo ka. Okay. Nga, nukad hilo, ayat 11. Kotood ko na sa kirad iya ko na po nga umang-umangan, inggoriton, pintandasan ko, di fitna. Nuno pa'y arat nga, pabibiyan na hinado kayo. Kotood na kalumagam kotood ko no, tu
gaji na po ko nga agayo dahil suruga. Paingkan hagi mati ina pay nabi-nabi nga ninggorit na gid it nabi-nabi na nakapagulo kayo. Jadi pinasagulo naman tadi lo. Iya tinapati nga tusi binabang pamagunan. Ay gorit to ko na miyagal lo nabi-nabi di lain. Boleh jadi ina pay panginggoritan dati nga haray agaan, haray agat, bahkan hari gisambot melibatkan dan nyawa dati keposian pinuhoba dati nga no kakinarahingan mantadidi kalumagam kataod ko no upamu besar di surga no kura tu hilo suruga ha pinatandasan o kon kahiti pamagunan hiti na pa pamagunan anuan to kopya haray mo solon kasari nga hilo no pa surugam isay pa di mo solon kasuang ko no pa suruga kuno mo solon di Eldo Julius isyo nga hino iyo nga hino no pa di man mo solon nga hiti no pa pamagunan nunoy kahaharan dati iyo gyang aiso harodo kayo aiso do mo solon ako iri nako komoyan dat upah mo besar di surga o insanan to ko nga kotori mo ay so no mo gi osol-osol tokoy siyo anaro ti madila di bay no kakitanan ko na po nga ino po di keperluan dati long anu ka kada to ko na yumami kada takonad mumang menjadi tawar yumami mama kau yumami nonggiri sidi yumami kada takonad yumami kada takonad menjadi tawar sebagai tusi tako pemagunan paingkukurah takod yumami ayami mantad ka ilot kaboboyuhon datid ako piyon to kokorohyan da kinorengan ilo nit kayami datid lo irin ko mon datid nakolomok mati siyo ka istilah na po di gunaan datid tinga tok kada na mumangyami ka menjadi lemah isay na po nakolokud nakolomok mumang mati yami hiri sekira lampung nga mumang nod humaur-haur no hit binabang okon pondok kamuratag kada to kono kamuratag kada to kono ayami kada nod inopoy binabang dati nga misok patatapon to kono ginawom ya galil nabi-nabi to nakapagulo di lain gisompya kapatayon atatapi ginaw dilo paingkuro to kaya ti aiso nogi karan aiso nogi lain mokot sakot to gila siaran silaka tumogod dagi tok paingkuro yang hapinting ubasan to kon nadot tumatap to kon iswangot katumayaan jadi kung sikaw kuman kapag yampayan dati okon ni pumakasanang-sanang ilog tusi binabangi lagi at tumbayan to okon no po ko pangahakan da kinorahingan kumadati okon ko kasandihan dati da kumakinorahingan tulun to ko no po tomod ato kay kanod gumirot dahil lobi pandod ori ka tilad panginggaritan panganyayaan ba jadi sondih to kono kumakinorahingan mogi susu ano pa kapurimanan to kati kanti konsikahan production asarud oinggorit nga sumo dito kono pa kumakinorahingan isyo nakasariit kahanuhdot mangigit dati isuang nakapasyan dati jadi
Miampai to ka di tompine masmil dat pangaling pupus ditit kay sisan dati kasoban na bay no. Monaniti Mogi susuai kata purimana Toririmo Dato sinduala Kada ketongo Harus sondihon Harus sondihon No gitambalut Yesus kasasarit korongo mamori Ay soko irat Sinanong kadang ketoro Yesus na sondihon No misi sa to kada isang sambayang. Kinarahingan ni isang kerajaan sorga. Kaswaban ni bayno insan po daon si kawihay to kanwihay mga limpupus diti kay sisan sambayang kaswaban ni bayno. Hingga dot naratihan dahay sebagai pananudno ipatilambus at mamabang nagi mangosin dat rohani dahiti pamagunan nga agumo kabaling kahangan dat awayan dahay nga iya nakasari imanahak dahay sa kadung manahak dahay kagarason da ginamo may patilambus yahay dat gumirot atatak umadia kaswaban di bayno sumambayang digihay mantakit tampinay tambalot dahay iswang masalah keluarga matad ko natong kiadan yolo kung sikaw mantada sa kadungno anuan welo dat pangahakan sisiwo gisambok kadadag gunaan di rogon dat ay magampuang ako pasyen dia kaswaban diti sumambayang gehemon tokkot iso o masalah gereja watung tabulud ihar masalah iswangkat pemilikan di kinayonon mainelo uhupay dat manalibamban dat nunununo penyelesaian gisambot inapahit ngarannuh nga abantog iswang na penyelesaian iti paingkan lagi pagindalanan kapasyan dahay dabay no maine hay ahako may pasomok ogirot hay kumadia tinasambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus amen.